saa sunsum ne ti oba no mu no one oba ne kunu no saa twekora kura twene ene sai obehu se wo wafiri adwuma mu aba ti esefata se wo yire ye ma wo wo beduru ye no wo chia wo yire kura muaye a ode be ma wo kura no enye wo yire no sunsum ne wo no mu ene bie wo yire na no man kasa fi ni kira na wo buafu wo se pipe awapuna awale aba ankanye saa din se bema o hwe ni dofo anim etene ne nsa ebona so din ba ana no aka asem no wati ase me da ase na na yehwa de wa ase ene minim se wo 2333 yeah amanfo baji afa na nanom de omunkonya ba ma o tia no ma wo galamsey fo ba wo nchen na me nua no masofo no esoro mo tie ni bi ena ode ma omo ndo diko ye adwuma anase ensum de na de ma omo diko ye adwuma asofofo no ai no asofofo de sebi sofofo no nyame anim enokure ni sebi mentra ha engu ono muni mu ase so what dem ni wo kan asofofo de omo ba omo de omo mpene ye de besa yade ani o dabi wasi biere ni no hunu keke no nkeka keke onya hunu wa asem no kana wo yam hyewa obeba obeka no ode be fa se brena ode be ma na ya de ye edwuma o me wo yale na wo ba me ko pro rasta me ji wa tena me nkyɛn ehyew kopem se wo ho atɔ wo tɔwa wa wo na ma wutimu se hyen ha me biem na wa ye wa mamre na wo obi beka se yarewa ben na ode ba wo nkyɛn a obetena na yarewa ben na ode ba wo ho a ɛda na oji ne nduru na simasan ne da so a ɔkɔ ai nyankopɔn ne mpenfo ada woro yale obi di baba mi ho se dana wo se kɔ sawo de wa wale semba mi ho a de na obekɔ wo sade wo brabo asem eba de na obesan ekɔ wo sade ebia yale a wo de beda mi ho no eyi obi a obi wo ho ekuro tumi tunu ne ho apro ono de wo ba gise wo tena me nkyɛn me ya be hwewa kopim se ekuru ni nyina ebewu ahotɔ ebeba ansa na wako sa me mfa ma duro ma wo se ko fie na kwakoye ono de me ye ne sa bi a wo be kono de me pese wo ye no no bia na nye sa na wo be kwakoye ekure nti wa ye ni ye nso a edi se ye bebam nsa na me kwakonfo asema se ko jaduro me ko ye nso no me gi ye anyi yi me mpene sa nti wo ba gise me wotena ma me hyew opem se wo ato wo ba nso a de okita wo enye se yale bi asa yale a emu odin no na wo ba gise obi di wachi do be no awadu ya na ma wo do be se nso ma wajale se wati de me kan na ukita wokete na wasem nyina na nema wo de beba eno no be hyew kopem se wo ho beto na eye sunsum yade se ye baye se ye duabo se ye dutuo ne conference oba meye nsu ama wani ehu enye se me de mano eka yese wow anka enye before aduma ka metimi ayi bi kurale de achire ama wahunu anokuredie se enye se wom se kontombofo no de ane de azafo no omadoso nsu aja enye ni ye nyina kasa udi onu nsu achire a wo nsu wote faafo a wote wadeso beda se djubede se da be kan no e fa YouTube ni so Kumawood TV sa so da obenya no ye Esoba TV oni nyina YouTube ni so Facebook eye Kumawood TV ana Kumawood TV obenya no Facebook ene na Rasta ene ehwehwe nkomo no number no ye 0549 392 05095 0549 392 and 0277 455 377. Ye ko da ko fa ya afafo ni bi na ye no mtwetwe nkomo de ye ntime mbusa de o so peso makato so no o so nkyerɛ madwen abra of 0244 84 0108 0244 84 0108 o so betima badwuma die so abra of sa number no
hyɛ so na rasta guso e wo fiase na obi nya my idea ma memusa wo enipa asabi nkunya me kire obekọ baabi ase bosum ofie na ono na afa no but ontimi nye nwa mane obu won so a yesi efie agudie wo ho enso onye obi mane ntu ene sa efie hawo ne amane no enipa da sene ni bawa obi o sa amoa no obetimi aboa no agudie wo fie ena somai wo fie a ofa wo na yenyenye ho amamre hawo ama so ne so ma memfa afa hello yes sir good evening pen guess here Charles baby ajuma di okodu no baby ajuma di okodu no baby ajuma edi okodu no Madama, oh, you ready? So, in them so, Emily, sir. Number 2, maybe. What's it? I'm not going to quack. Mate, Odiania said, I'm not going to a year photo smoker. No, so did it, Charles, and Manabu was at Intibiano, Obetenka 0244840108. Hello? Yes, sir. Good evening, boss. Officer, Minyoba, Casabem. Yes, about Mefa Full. Mate, radio woman etiawa, but more than say, na na wa say, the number no. And then kasa tiawa, driver for the day, more than just one day. Oh yeah, na now. Aha. Hello? Hello? Yes, good evening. Good evening, my dear. Me spiritual marriage, we could do no me pana catch say yadama the tia malam for the personal community do say the last born phone emaneka one me ko malam bi hoko bo ka twitwi die pa ya shi ma no ba sa say me say yadama leone no papa ni so je mama akwame si ya ni mafa ko die nti ya na ni neutral aka ye bravo o mo on se mo ka tena ma no bit ni abone because to say ni dia mame oh no boy o no kofi mi ko response am dem say mebo me ka kire osoro ni asase me che mi huda ese fa number yi kwa bia so wo no to marriage no na wo se gira oda ba mu no me hwe frɛ me papa wi sempo ka problem ma wontua na mo mu no aboade ese kotowe no me ma na hwew me decide we chew enam program do afrenti why okay sa free oh two hello yes sir good evening sir the balance ajaya o say the pacho ode ne number beto ye be ko a obabuku ene yarewa ne tu o nyina no obabuku na wo so ahu why the number no o fa friend na obecho ku o so 0108 close to the number so hello yes sir me say fan number o fan number na ka wo ha oni nyina a kire no aye amansan de enti na ma bon to number no bi no mesume ma ogidie agina opise fan number na fan me number no o ha na do be kono sansa bebi chechire aboa no ho na ede yesane no biri wo abesi ya na ma friends e die enti na waje o sempo kapre na wantimi amoa na nne ye ntwantro enti wo medwu adi so a atitiri na ntiri nya dodo na timi ba mitimi busa se so ojo bi ni pesi kana
no one sama na kwa be so na me utra share the link YouTube Kumawood TV share the link TV here share the link Kumawood TV hello yes sir hello good evening last call yo eja obo hu bosum encheche mu hello yes sir patrol dini be okasa free osako me last call 0244840108 hello yes sir patrol dini be okasa free me kasa free okay papa abanen kwe wadwen kire okay program na Devia on with you the travel series free program so obi nsira so kwasani ska obi o se bra ne nchen tie kasa ni mu yi anya se ne mensende sebi we kwal before na obedu sika ko obi se o tina obaji loto number fa 3 series baji 4 series a ebe yi anya se ne mensende e program de yere wa ase no e sua de wa ase abadwemba e fo ne no motena wa ase next time free program so a obehu okoro mo nya konko ya djuba nkope nyansa ni hunumu ne ntiase a o se se mesende ska mo hello yes sir pacho penyu dili be okasa free Funny, you can just Achimoda, papa, last call. That's all about it. You know, Monica, you look at the book you cry. Oh, that's a doctor on the food. Oh, that's a restaurant. Hold on. Papa, hold on. Mo, Obaya the amount. Nelson, make catch us so for the chia. Boni beka o so do no kwa de obetima ya de ama no mo fo na chi dia be kan so why wadu so no kwa no betena ase dia katache wo ho aduro ho o de be kan o de be kan ba no sema putu bi eno ano me mere ya ontimi nya me be kasa mere ya da obeda oba ya o hweme abena o hweme me kasa mo na mbeda akosi o hweme ama o hweme afia o hweme o nyina o mu da yeah obi am like ka baako mi o gas be jam mo nko am chi obi eni obi adisa mi dane mu soro mo baako fe Kofias Benti de solo mo one mi am no e na e famous ya no sawara me record another one thought oh yeah presenter Royal TV famous happy birthday yakopon inshira sansu na ye vida na so ye wawoda yakopon inshira efielia also osunyane ene so ya woda jam inshira Prince Osunyane Yeruwa Bank bi Osunyane Miss Kumid Prince Kefrempon Kofrempon and then so your order Yamin Shaw and the 15 from Dawson one thought I don't know one thought your presenter Royal TV Royal TV sister station ebe wo ye ahojo ye enhia so Mr. Ajimai ketache ba ko papa Yamin Shaw be owo no ukofa bae no eno one thought wajuma mu ene na woda baby owo bia no obo ade onhira no na woda ni mu na de ope bia no osoro nyankopon onye na ede da bisa de ma no na ne nyina no emadodo hene famous ene share me den se memfa sankratowe ema one thought ene wa wodo me da ase papa yeah ma membra ho okatachi utie de enkomo ne ko nyina ne house de meka se ne nipa wo twetwede wu ene nipa ntini wase ene nipa budu ase be pese ne oba atena oba bi pese ne be matena ontena se ene utie abante ya adwuma kan driver na yemi ya utie maami ase ma se na meka no okoba bia ye hu kan ne apamo no ne manum efiri ne nsa ofa sase mu esen nso wa koba bi nso still woso okoye no papa ne se
on free onko osade ne buy ne last born yaro na kano say na me bisa wo no o say ma me okasa kire ma o masumu o say the last born wewu ebi nsi kura say nipa aba wo nchen wo na wo be ka kire amanfo say ha obi a wo mbra wo na ba ne sen a oba wo ho a afi de wo pam ne say wo mfiri ana me bisa say ebi wo wa tumi di ye chi no bi say efie nkunya no wonyi say mo wode nche mutumi na wo abi eno na me di kan ka kire wo say bɔneyɛ fo ɛna papa wo wagye bribe a sɛ otunsum na ekita no adi kan agye deɛ ɔba no efiefo na bribe a abɛyɛ dɛn na ɔmpa maame ne sɛ ɔnko wagye bribe sunsum na agye bribe a abɛyɛ dɛn na ɔmpa mo edie na yemfa yegide gyina nhyɛ wo sɛ wo de otumi ekura no omonye bribe na ombetima boa adasama omohwɛ program yi yegide nyina ne sɛ aha na ye wo no bia na ye guso a ye kan sɛ edom no ba dwumadie ne na ekyerɛ ɛma wo hunu sɛ bia na wo kan wo number na ɛwɔ hɔ yi sɛ obi biara ba me ma sɔne so na sɛ oba na sasa na ema na ohia ne de ohwehwe na me nsan kan na magye ne tekuni ne sempo a se do obesan wo number no obefrɛ se wo nso ni babi a me wo ana oh ya nti no me no menye enipa de mintimi ye meka kyerɛ se mintimi ye police nche asumbo nso nim atemdidi eni ho ɛfa na wo me wo atwuma trabom na wo ya wo number na ye sɛn 0549 39 20 and a bakunsu 0277 455 377 yeah baby o number no 0549 39 20 95 0549 29 0549 39 20 95 0277 455 377 nana ye ko na hu se ne tabum na udi ujuma na so konkro bia no ene ayarowa efiri ho wona se bom na bubu na om na atwa na udi si wa ma won eya habanko a ene di jujuma ho ana bibi ka ho oh anokre se obi akuro ayewo memede se yehwe eyesuma se ade a ono de obekere na dura ye de be aya hahan nko a ne me wopane o wopane dabi me wopane me de ne ahahan ene me moto na me de adwuma I see aya hahama ne dunsini ene me de so bi so oye titiri ena se ni otitiri ene be se onumnyamfo a na oba se obenya tumi ene na nante na atwedom entwema na me kire so ta se ebu a opeso bi bank obu opese oye galamsey obu opese sebi obi adwumadie bi se ebi warehouse a dom be ba beto ade free eye asoye wa oba tumi no betima bo na ma na nya bi di akọ akoye de duma kitwa bi sa eye kitwa bi kura ebia ni se oba ne te wo ka se odo no kunu a ne kunu endo no wo se ukunu ko ba bi owo aburchire oba na wa bebo wo no we eni wo wade we wo de gina he mire ya me biesu o bieso let's say the sodas wo na wo se sodas na dey wonim sunsum na ewo no sunsum wom me ka bibia se oba akoro no gisa de we na se o ka won sem no wo ye na be ma ne ba na se be ma ne timi pia o say dey o de be ye nkwan dari on fa ye nkwan o be dey be use 5 finger we won sa enum we 5 finger na wo de be bom say wo de bom a na wo bo o kunu no din o bo kunu no din ya implements empre enan na wo de won sa no ebo aduro no mu na wo de aye wonsa iye moe no na wa ka ukunu no de wo pese oduru de bia oba obo enti wo pese oba wonya odo oma
na uye say ya na odi akọ wachi na osada abre wani tena say be ma ne ba na hese oba obeso omu wa tu anase obedi wate famous jadi asa okeka 77 famra no akwa wasi sodi anso ne dia ye kan tira yo no nkwa na oye adwuma ne oba nso wo PSC a oba akura wo pe no me yam bibia me pese wo hunu finchim opa me nso mbie mu me shade na me yi ba ko pebre o se wo di bedi adanse we bedi a we ye wo di adanse ana me yire me ya wo pra what you say so se we no ba wonim ewo ma wo do ebetima ba wo yire ebetima aba se wo ye we obema wo ni yire osi mi pia o ba bia o hu mi bia no on domina me pen kura on timase ese ya ware de wo ware a o ye ma wo yire nko a ene de to so biem ese ye adwuma ani adwadie etwe ede a ema edom epe wasem enipa da sani bia epe wasem ayade e masunsum bia epe wasem sawo pese wujitu mu a ne se me de amaw efiri sa na dwe kopem chena no frame say yes enya na ka kire kana wasa not in kana number is 0549 392095 and 0277 455 377 ana di djuma di ABC omodi anso na rasta ebe hye wo ye atwema tabuom wo de si tabuom wa na tabuom fie na usi wo na fa ne frɛ no na yaruwa biara wo su biara no ana rasta be samo na ye kɔ no ne nye kɔ keke eni medi mafo esusu etwaso ebe sa atwaso peace bye bye Onipa mfreni